دامەزرێنەر و ڕێڤەبەرێ تۆڕا سیاسی و زانیاریان ڕۆژهەڵاتە ناوین لە فلۆریدا دکتۆر ئێریک مادێلا mêvanê دکتۆر hûn bi xêr hatin çi gava behsa çekan çekfirotinê çekkirînê tête kirin xelkekî normal difikire ku wê şerek çêbe îro bin Selman diçe Erebistana diçe koçka spî li gel Trump dicive û dibêje bayê milyaran dolaran dê 48 balafirên F-35 bikire. Ev tê çi wateyê? Well, Mohammed bin Salman is looking for a lot of محمد بن things. سلمان هەوڵەگەر تشتان His دەدەن focus is building on سەرنجاوی لەسەر دامەزراندنا داهاتیەکی سعودیە و تنێ سەرنجاوی سەر جەنگی لەبنان و غەزێ نەبیتن ئەو هاتیە ئەمریکا بازرگانیەوی سەرنجاوی سەر بازرگانی و بەرهێنانیە داک و ئابووریا خوا بەهێز بکە و وی لیستێک هەیە ji daxwaziyan da ku ji Trump ve bidest bîne. Ek ji wan pakêçeke bergiriye duem bernameyekî etomiyê sivîl e da ku rikaberiyatê Îranê biketin. Her wesa wekû we bas lê kirî çekên pêşkeftiye tiştên weke F-35 lê kêşeya F-35 ew e ku pêşketîtirîn nifşê pênceyên firokeyên şerkere û firokeyeke şebehe İsrailê jî ev firoke hene. Di yasaya Amerîka da pêwîst e İsrailê baladestiya serbazî hebîtin. Anku eger F-35 bêne firotin bo Siûdî dê pêçavane yasayê Amerîkî be li dijî baladestiya İsrailê be. Ek dî ji daxwazên Bin Selman ew e ku we berhênana زیادتر دژیریا دستگیر دا بکتن لی همیشه جنگ هر هیا رکابر هنه ایرانی و سعودی هر دم رکابرین ایکن سرباری بچندی کو به نوندگیریا چینه رکفتنه کردیا و خلک روشلات ناوین گرک سدم هنه کو دنیگران بن ل سردم ل اداره ایکیا ترامپی ایران ایرش کرد سر کمپانیا آرامکو یا سعودیه و هیچ تولدانک نبو جنگ هر هنه و ولات حول دادن کو بخوا برگریا خواب کن لوراشی سعودی حول دادن کو پاکیجه برگیری واجب اون دبیجن اف کرینا چکان یا عربستان سعودی پیشبینی هیچ شرکی نایت کرن تنه مسئله که آبوریه پیوندین بهزن دنافبر بن سلمان و ترامپن I'm saying it is the Saudis envision themselves است بجم کو سعودی بخوا وک سرکردین همو جهانا مسلمان دبینن و اگر F-35 هبن بوان گلک گرنگه لی هزوان F-35 بتایبتی جی بشتی کمدیتی کان اسرائیل چوا F-35 د جنگ 12 روزه د ایران د کار اینن او چوا همو سیستم برگیری و موشکن بالستین ایران جناورین و بشک برنامه اتمی جناورین اف چند وقت کرد کو سعودیه شی بخوازی تمام تشبیتن چون کو او دبینن کو ولاتوان هر دم د کار دناو مترسیه دبا و F-35 دکار برگیری ممکن و بریانها امریکا سوز دا بو امارات کو وان فروکم دت امارات جیله اوتش چه نبو دوباره سعودیه و خو وکو سرکرده دبینن و پیوست اف تکنولوژی هبیتن ام نزان کانه کنگی د جنگ چه با بریانها 24 سالان بریانها سعودیه ولاته که نخوازرا بوله امریکا پشت روداو 11 سپتامبر لگرک تشهاتینه گورین روشالات ناوین و روش هاتیه گوهرتن نها بوه هفیمانک و سعودی دخوازه خواب پارزه و وکه ولاته که پشبستی به چافکانیان پترول دخوازه که آبوریا خواهی فره رنگ بکه بله دکتر من راپورت خواند دبیجه حتی کو
بنیامین نتانیاهو سەرۆکوەزیرە ئیسرائیلەیە عەرەبستانە سەعودیە پەیوەندیên xwe li gel wî welatî li gel İsraîlê çê nake. Ev ji ku tê? Yani Suudiye amade ye ku peywendiya asayî bike li gel İsraîlê? So what was happening before the Yaku Rûdaw beriya herişên komkujiyên Hamasê li 7 Oktoberê Suudî û İsraîlî gelek di nêzik bûn li asayîkirina peywendiyên xwe û li rekefneka weke Abraham di nêzik bûn û ek ji sedemên rûdana herişa 7 Oktoberê Hamasê û İraniyan xwast ku wê derfetê ji nav bibin. Eger asayîbûna peywendiyan çê bibe niha an jî di demê dahatî de eger çê bibe eger Suudî û İsraîl peywendiyên xwe asayî bikin dê welatên miyanrawiyên Erebî serkevin bi ser Îranê de lê eger ev yasayîbûne bi ser nekevîtin dê bi wateya wê çendê hîtin ku stratîjiyeta Hamasê bi ser kevtiye ji navbirina miyanrawbûna rojhilata navîn. Mihemed bin Selman gelek pirsenek ku pêwîst e çareser biketin. Ek ji wan ku ez digel berpirsên Suudî axivtîme wan got ku danîştvanên wan ên genç gelek li dijî İsraîlê ne û ew dixwaze ku biçte nava hevpeymaniyekê ku welatê wî bihêz bike Mihemed bin Selman lê niha da nekare çunku heta niha paşa niye heta niha bavê wî paşa ye ku temenê wî notiyek salek keseke pîr e piştî wî milmilanê çêbe kakî lê bîte paşa çunku wî gelek pismam û kesên nêzik hene lê dema ku ew bûye serkirdê de facto ew wî gelek kes ê xistine nava zindana de xistine nava hotelan de renge tête çaverê kirin ku milmilanê hebe li ser desthilatê min boçî ev tişte got eger ew gelek zû pêngavan biavêje da ku peywendiyan digel İsraîlê asayî bike renge ev tişt li dijî wî bihête bikarînan lê Amerîka evê çendê weke berjewendiya xwe asayişa niştîmanî dibîne û İsraîl jî her wesa dibîne lê ez bi berjewendiya asayişa niştîmaniya Suudiyê jî dibînim û giring e ku Mihemed bin Selman divê çendê de bike ez hêvî xwazim ku ev tişte li demê dahatî de her rû bidetin ev asayîbûne. Ev peywendiya ku heye di niha da peywendiya Trump û bin Selman e yan ya Amerîka û Suudiyê ye? That's a very, very good question. Ev pirsyarek gelek baş e. The Saudis and really most people in the world Suudî û zorbeya welatên cîhanê beşek nîne ji demokrasî û ew herdem di nîgeranin ji Amerîka çunku her sal carek serok dihête gorin û siyaset derve jî renge zor bi lez bihête gorîn û beşa here zoriya niha çê dibe di navbera serok Trump û Mihemed bin Selman de ye û ji ber peywendiya wan e lê rawêjkarên Mihemed bin Selman renge bêjin di çend salên dahatî de renge serokeke komarî hebe yan jî demokratek hebe ku renge weke Joe Biden be wek ku çawa Joe Biden sala 2021 xwest Suudiye bikete welateke nexwestî li sena serî cîhanê lewra jî peywendiya di navber van her du serkirdan gelek giring e û Suudiye di agehdarin di hişyarin û bîra xwe li wê çendê dikin ku Amerîka herdem li wê derê be û bergiriyê li Suudiye bike û dixwazin pakişeka bergirî ji Amerîka ve bi dest vebînin da ku xwe biparêzin û bi vê çendê jî pêwîst e li encûmena pîran ev pakîj bête pesendkirin ku ez ne bawerim ew zorîne hebe vê pakîjê pesend
بکرد و محمد بن سلمان حول دادن که بو 5 سالن بهت ببیت سروک آنجی سرکرده دیفاکتو سرکرده سعودیه ما بن سلمان امینتر هنه بو سر آسایش و برجواندی امریکا؟ ما بس تا سرکرده دنیا روشلات ناوین یعنی شد ناو سعودی بخدا یه ناو سعودی بخدا براستی رکابر هنه بو محمد بن سلمان محمد بن نايف اك جوانا كو بسمومي ويا كو محمد بن سلمان او دري خستيب آنکو دوری خستیش دست حالاته و دما کو پاشا دمر رنگ زیدر بیت پاشا خستن لی به دیتنا امریکیان محمد بن سلمان پشتی کو و 7 سال بویا سرکرده دیفاکتو گرک جوان حاضر کن محمد بن سلمان بمینه و که سرکرده و گرک تشتین باش کرن به دیتنا امریکا و کو مدرنیزیشن کرن و سردمیانه کرن ایک جنیگرانیان امریکا اون کو پیشرکاریان مافن مروف هنه لسعودیا کدو خازن افتشش بین چاره سر کرن لی سقام گیریا بنمالا پاشایی شاهانه سعودیا کولاتا که مزنه برامینان نفته و امریکا گرنگه که وکه فیمانه که گرنگ بمینه لی اما که امریکا گلک دنیگرانین لی پیوندی سعودیا دیگل چینه و اگر ام F-35 به سعودیان بفروشین امروی چند دنیگرانین که تکنولوژی ما پیشکتی بکویت دست مزنترین نیارین ما که چین حول دادن که پیگه خول روشالات ناوین به حزب که و سعودیا و گلک ولاتین دنجی پیوندین دوستری هنه دیگر امریکا و دیگر چینه جی و اگر از روش بدم ترامپ از شویرا بیشم ام نکارن انها تکنولوژی F-35 بدین سعودیا حتی که ام دنیا بین پشراز بین که چین دور کفتیه و چکین ماین سربازی ناکفنه دست چینی گلک سپاس دکتر اریک ماندلا دامزرینر و ریوبر تورا سیاسی و زانیاریان روشلاتا ناوین جو فلوریدا دبوی میوانی روداوی